Dobar dan svima, moje ime je Marina Zubak i dolazim iz firme Enzita d.o.o. iz Zagreba. Enzita je na tržištu Hrvatske prisutna već preko 10 godina i u sklopu nje se nalazi segment za ugostiteljstvo Enzita Pro. Enzita u ponudi trenutno ima 9 brendova za koje je ekskluzivni zastupnik, distributer, prodajno i servisno mjesto ne samo za Hrvatsku nego za cijelu regiju. Prvi od brendova koji je ušao u Enzitu je bio firma Vitamix, koji je poznati brend na svjetskoj razini, preko 100 godina tradicije i postoji jednu visoku ljestvicu koju smo nastojali sa svim ostalim brendovima koji su došli u firmu nakon Vitamixa ispoštovati. Pozivam sve da našu ponudu pogledaju na našim web stranicama www.enzitapro.hr odnosno www.enzita.hr ili nas ukoliko su mogućnosti posjete u Zagrebu na Zagrebačkom velesajmu gdje će u našem show roomu vidjeti sve mogućnosti uređaja za profesionalnu upotrebu koji im mogu biti snažan vjetar u leđa u njihovom poslovanju.